Kaniting aldo, pagmasusyan tayo ing solemnidad na, ning pamipasyag king pangabait ning Ginoo. Kapamilatan da ring panalangin at kanta, makyabeta mo king balang metong, banagawa tayang makabaldugan, iting kapag masusyan. Iyabetala ka ring panalangin tamo, ing kapasalamatan da, Parish Pastoral Councils, Chapel Pastoral Councils, Raming Mel Jimenez and family, Wela Tolentino and family, Arlene Esguera and family, Nestor Glo Sarmiento and family, Sita Aloro and family, Architect Alex Tumang and family, Attorney Silvia Alfonso Flores, Arturo Mandap, French Brian Tang-o, Irene Manalili and family, Remedios Manalili and family, Dan and Fe Manalili and family, Loli Esguera, Al and Gemma Gopez, para king karelang kalabing-4 ng banwa ning anibersaryo ning pangakasal, Almaria Straking, Maxwell Brian and Brielle Samson, Max and Lita Cabi, Soledad Dizon and family, Adrian and Sheila Heroso and family, Zenaida Dizon and family, Gemma and Jake Dizon and family, Edgar Sampang and family, Liza Baluyot and family, Tess Kapati and family, Jessie Salangsang, Leticia Alex Hanaleya, Paula Rica Yusi, Adrian Verhanyo, Zeki Zorganyo, Christian Olo, Maria Rica Yusi, Anilin Pangilinan and family, Christopher Guarin, Lito and Josie Guarin and family, Apong Leding Guarin and family, Adrian Tayag, Darren Arnold Abelilia and family, Lady De La Peña and family, Val Abelianes and family, Efren Manalo and family, Ronnie Magsino and family, Analiza Torno, Irineo Basilio and family, Torres family, Ilagan family, Ronquillo family, Villo family, Del Monte family, Oliveros family, Juliet Tayag and family, Nestor Bautista and family, Ray and Ferly Manalili and family, Roman and Edna Quizon and family, Estrel Maniago and family, Doming Nakpil and family, Joydy and Jorem Gonzalez, Jessie and Ellen Dizon and family, Reggie and Excel Bumagat, Elmer and Daisy Pineda and family, Krisha Sampang, Arnel and Edita Icaro and family, Shirley Rex, Sherwin Balboa, Catalina Maria Elena Manarang, Richel Kuyugan and family, Basyong Kuyugan and family, Lising family, Justine and Elaine Marinas, Rufina Kiambao and family, Roberto and Mariza Gomez, Jenna and Ayan Casabuena and family, Gilbert Gomez and family, Beth Gomez and family, June and Maribel Gomez and family, Noel and Nita Maniti and family, at Dizon family. Para king karelang kayadwanan, Christine Kuyugan, Janela Maniago, Mayola Maniti, Raquel Lerum, Francisca Garcia, Teresa Tapnio, Jade Luis Sarmiento, Eligold Gorospe, Asuncion Rivera, Raymond and Jonalyn Pascual, Mayor Teddy Tumang and family, Dr. Hazel Tumang, Josel Fernan Ginto, Marian Manayon, Patricia Sibug, Beth Dizon, Francis Luis Calbang, Zia Calbang, Beatriz Herozo and family, Mary Joy Alguen, Vince Vanessa Jean Montano, Ren Rainier Amaya Franco, Rowen Magsino, Lorna Panlaki and family, Precious Shane Balboa, Sofia Lerum, Myra Miklat, Beverly Vital, Ayla Joy Bondok, Lynn Macabali, Catherine Gomez Maniti, Jeng Vital Cruzado, Sandra Malyari. Para king kayang malagwang kapaldanan, Renato Kapati, ding magmasusi king karelang Aldo Kebaitan, John Mercado, Betia Claire de Jesus, Charmaine Malyari, at Christian Carl Tumang.
Para king Karelang Kaladwa, Virgilio Lourdes Makaspak, Reynaldo Senior Quizon, Danilo Sampang, Elisa Onofre, Maymay, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda, Shonsho Lauriana, Feliza Esguera, Rogelio Anelin Aloro, Doc Orozco, Francis Calbang, Aniano Efren Heroso, Fernando Timbang, Regina Garcia, Felix Perla Christine de la Cruz, Jose Macaranas, Nenita Macaranas, Antonio Leonicia Atienza, Atilano Oliva Atienza, Jesus Atienza, Boy Kapati, Engelbert Kapati, Narsing Jimenez, Antonina Munoz, Ruby Esguera, Celestino Luz Viminda, Wilfredo Wilson Placido, Adelaida, John Emmanuel Montano, Gloria Romulo Atina, Faith Gamboa, Rodolfo Yambao, Roberto Maniego, Ernesto Sr., Ernesto Jr., Franco, Lea Franco, Leticia N. Robinson, Emelito Bonifacio Tongol, Zenaida Bautista, Darwin Tayag, Pedro Marin, Jesus Montano, Yolanda Dizon, Chodosyo Loreta Tumang, Jose Victoria Joey Magsino, Lourdes Torres, Romualdo Senior Torres, Miguel Gonzalez, Estelita Gonzalez, Francisco Tayag, Juanita Nicolas Cunan, Yolanda Dizon, Armando Dizon, Normando Bondok, Luz Viminda Celestino Esguera, Ana Marie Tolentino, para Karingkaladwaking Purgatorio, Eduardo Manarang, Salvador Manarang, Carmen Jimenez, Africa Gintu, Francisco Gintu, Roberto Tayag Sr., Virginia Villegas, Catherine Edgar Lising, Crisanto Monica Gomez, Anthony Vicente Gomez, Eufrasia Garcia, Alejandro Jonathan, Manuel Gomez, Emmanuel Carlota Tayag, Diosdado Juanita Gomez, Loida Gomez, Crescencia Cruz, Pedro Macabali, at Elias Tiki. Abe-abe ta mungening mamuge kang Kristo, kapamilataning kayang pari, at makyabe king pamagkanta king pamuklat adalit, talakad tamo po.
Igpampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. yung kapayapaan ng Ginoo manatili kay kayo. At keka antimurin, Kalukurang kapatid, kanita lubusan tala nga sadya rin kakatamong sarili, kanita kapag masusyan, agad na kayong balikdan at sisyan di kakatamong kasalanan. Ginoong Jesus, ikay mayupayang Diyos at prinsipi ng kapayapan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ginoong Jesus, ikay anak ng Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Jesus, ikay nga manong may katawan tao at ningning na ningigpa, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Yung Diyos sa mayupayang tuto, pakaluluan na katamo, at yung pangapataw na rin kasalanan tamo, idara na katamuan sana kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, bilang may katawan tao, ang kakangamano, king malayatsana ng Virgen Maria. Pagkalabusana king ikaming kikilala, king kadyosana at pangataw, nidala pagligtas sa tinubod mo,
Pangintuliran ni mo naman may wangis king kayang kadyosan. Itaduan mi kay kao Diyos, king kapamilatan ni Yesu Kristo ng anak mo. Abay bibiyat magaring kaya abe mo, king kami itong aning banal na Espiritu, manggaman king alangag ka. Amen. King mit mong kasal pantayanan at maalalam akapanaligan, makiramdam tamongeni, king amano ning Dios. Pamamasang ibat, king libro ning propeta, Isayas. Karing aldoreto, migsalita yung ginu kang akas at ngana. Mawad kang metong awaga, king ginung kang Diyos. Magingiti wagaya mang manibatan king kalalama ning siyol. O manibatan niya man, king kamatas-matasan abanwa. Ali, kumanyawad metong awaga king ginu, nga nang mekibat akas. Eke buring panyubukan ning ginu. Kanita nga nang tinuglong Isayas, makiramdam kayo, ikayong palipi ng aring David. Pa makagyuke kayo, ing panyubukan nyo la kapibabatan ding tao. Pati pa naman ing kapibabatan ng Diyos ko, panyubukan buriyo. Ing ginu mismo, uli nito, di na kayong metong awaga, ing waga antiyakeni, ing metong avirhen kagliya, at elambat, ibayit ne ing metong ayanak alalaki, ayaw sana king lagyong Emmanuel. Pakasamas nanyula rin kekong plano, dapot deti, ela magtagumpe. Pikayarian nyo itang sablang buri yung daptan, dapot itingan, muli mo kingala. Pablasangin Diyos, makasahot iya, busalmi. Ingamano ning Gino. Salamat, King Dios. Sakripisyo o ain ing keke ngaduan. Nune, ibuklat milake ka rening panamdam. Kamanyawad ain adurulukan o sakripisyong kapamayaran king kasalanan. Bagkus, burimong damdaman ka nako. Atiku keni, daratang nako, Gino. Amen.
king rolyo ning libro, wari makasulat, king kaburian mo karing kusupat tupad. O Diyos ko, liguran ke kapilanman ing ke kang batas, ibat king kabubusala ning puso ko. Pakilala kong alang likat, ingke kang katuliran, king busal ning maragula pamitipon, ala kong balak tok nang magsalita, antimo o Ginu, ing balo mong masala. Eko selikut king lubku, ingke kang katuliran, bagkus, pisyag ko ing saup mo't katutuan, king busal ning pamitipon akaragulan. Pamamasang ibat, king sulat, karing Hebreo. Kapatad, ing daya rading toro, ampon ing daya daring kambing, kapilanman, namalyaring alako, ing kasalanan. Inyang i Kristo, umeneng datang ketiking yatu, nganang sinabi king Diyos, ika, eka maburi king sakripisyo, o karing ayin, si jame ing metong akatawan, para kanako. Eka matutula king pamidawon, karing animal adurulukan, da karing altar. O karing sakripisyong kapamarayan, para king kasalanan. Ngaku kanitang sinabi, antimonong makananong misulat, tungkol kaku, king rolyo ning batas.
Atiku keni, o Diyos, daratang ku, bantupad, king kaburian mo. Pansinan niyo, king sinabi ng mumuna, eka maburi, karetang yuyutos ng sukat, midawon ning batas. Ampon ding sakripisyong kapamarayan, karing kasalanan. At eka matula, kareti. At kaibat na niti, nganang sasabi. At yuko keni, daratang ku, bantupad, king kaburian mo. Nanupata, wawaksino ring minunang uring sakripisyo. At yayalili na kareti, ing sakripisyo ng Kristo. At ing kaburian ayamanwana, tuparana. Yapin ingi tamu, mipabanalan tamu. King kapamilataning pamidawon, king katawanang Hesu Kristo. Misan mo at para karing sabla. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Dios, parangalantaya ing mayap a balita. Ginumantabeya kaya kayo, At keka antimori, pamipasyag king maya pabadita, agpangkang dukas. ligaya keka o Ginoo. Tiburan ning Dios ing Anghel Gabriel, king metong abaden ning Galilea, milagwan Nazareth, king metong abirhen ang makatangunang maging asawa, ning metong lalaking milagwan Jose. Metong apalipi ng Aring David, ating lagyunan ning birhen, Maria. Karas ning Anghel sinabi na kaya, tumula ka ikang kitmuan grasya, ing Ginoo at ka, nuan ka kareng sa belang babay. Misdan niyang emunano'y Maria, inyang dindamnay nga manong anti-kaniti, at isip-isipan na nung nano kaya kabaldugan iting pamamuge. Dapot sinabi na kaya ning Anghel, Maria, eka tatakot, uling kalugod-lugod ka king mata ning Dios. Lawan mo, kagli ka at ibait me ing metong ayanak kalalaki, ating ipalagyo mo kaya, Jesus. Maging maulaya at mayawos iyang anak, ning kakatas-katasan. Ibiene kaya ning Ginong Dios, ing trono ng David apipumpunana. Magariya king balen ng Akob, kapilanman. Ing kayang pamagari,
alang kapupusan. Kitang ng Maria king Anghel, makananong mapalyariti, ngeni nga ako metong kong virhen. Mekibat ya kaya ing Anghel, ing banale espiritu ti payake ka, at ing upaya ning kakatas-katasan nilunga na ka. Inya ing anak amibait ke ka, banalya, at mayawos yang anak ning Diyos. Lawan mo ing kamag-anak mong Isabel, busa ning kayang ketwan, pengagdi niya naman ing metong ayanak alalaki. Kanam na ng bulan ngeni, lipat ning sabyan dareng tao, king bawugya. Pablasang para king Diyos, alang imposible. Sinabi ng Maria, metong kong alipaning Ginoo, marapat kabud ka na ako, anti mo inggingkas mo nga mano. Kay bat nanita, likwane ning Anghel. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo. Pakiramdaman tayang yeni, ing homilya. Kaya pong seminarista kami pa, niyang panahon mi, adwala po klase rin seminarista ta kanita. Dahil mag-aral kay MGCS, Manila. Potang bakasyon, may kitikit kami. Ausan dala rin kami kanita, ausan dalang kaptas nga ra, seminarista. Kapampangan tamong seminarista nga ra. Karing kami pong miyayaliwang seminaryo kay Manila. So patang may kitikit kami, pipag-historian, lalong-lalo na retang senior na kaya kami, yung karelang maging karanasan, potang mag-apostolate la. Pata po kasi bakasyon muli kami, kay bati assign na kami karing miyayaliwang parokya. Karing kami tok ng pilan na Domingo, bulan. Siguro kay kayo, aranasan nyo mo naman yan Potang kay dalado re seminarista kini. Kay mi pag-istorya, ating kung iakalingwan, ating metong kanumpari, istorya retang seminarista na anyang mi-assign la kay nimpari ngay ni, maganakaya nga ra. Uy tamupin, alwaya klase ganaka. Halimbawa, datang yung bengi, deni seminarista, matutod na lagi singa nala. Mandala akong balut, hana. Ayaw mong mabsina kepo. O sige nga na. Tunggal-tunggalan na lang ko na nembalot at siya na laki nga awang. Nabu na lang. Nabu na lang. Kay ba't, dito noon mag-apostolate po tang Pasko, po tang may kakawani nala, kay diri na no regalo. Aginaldo. Siyempre, marama rin nila pamore pa, yung seminarista kanita, Ayaw mo, ngalina po. O sige nga, itang pera ka na pirata nila. Makanya niya po style. At yung kakalingwan na istorya, at niya si Bobby. Ngayon, nila na akong kakakit man niya si Bobby. Aso na rin kakakita mo ngayon, Kita ka no, at yung Bobby, kasanting yung Bobby na, didilwan ito niya baribong. Paluguran na yung Bobby. O nang misa nildo, may kahawalaya yung Bobby. Penga na la, retang tanama na, yung pari. Yung mga yung pari. Inaus na yung kayang sakristan. Sabi ng makanyan, kutkutseng mabim, babing yan. Kutkutseng mabye. Aga nakakepoy ni, nang kahita mo, potang mayap ka, okay. Pero ba't siya magkamali ka, mayari ka balat. Kaya na nakapagtiwalan at chipwera na nakamo. At yung tamong ini, pag masusyan tayo, ining kapiyasan ng awasan tamong annunciation,
yung pamipabalo, ning pamikatawan ng tao, ning kaduang persona ni Diyos. Ituturo na kay katamo, niting kapiestan, natin tamong Diyos, na niyang mikasali yung tao, na sinabing bahala na kakimbiya mo. No. Nune, ginawa yung paralan, para bang kanita pakit na yung lugod na ni nga pong Ginoo, kapilan man, mawawala. Ginawa yung paralan, para bang kanita yung mismo, yung kayang anak, maging tao yung kalupa mo, kalupa ko. At yung maging kasangkapan kaniti, yapining indong Birhen Maria. Nangay po kimbiyata mo, yung kakatampan lalawi, kay nga pong Ginoo, yapinin tampat siya, may kasala ka, manabo na kayong pierno kanyan. Yan na nakaburi ng apong Ginoo. Dapat, pepakit ng Isus, yung lukod na ni Diyos, kapilan man, nasambutan ng pamikasala tamo. Nakatuknangan ni Diyos, kaya kayang lugod. Kapilan man, yung lugod na ni Diyos, andiyan at banan may kasalanan, yung apong Ginoo, lalong magningning, yung kayang lugod. O inisang kanong bakit di natang kay Kristo at maging tao ya? Bakit pahuli na ning kasalanan tamo? Anyang may kasala yung tao, yung apong Ginoo mismo, maging tao yang kalupatan. Banang ipakit kay katamo, may basura yung pangatao mo. Maulagaya yung pangatao mo. Inyasat, yung gawa na ng apong Ginoo, may kisanmetong yung pangatao tamo. Yung tutunan nini, mo yung pangatao tamo. Dito pong mamasa ang Biblia kay kayo. Matthew chapter 28. Sasabyanan ng apong Ginoo, potang datang ng aldo, mapupus na yung yato, na nang malyari ka no, may ngaring pasul, pikawan niya nala, deng kambing ang porento pa. At kay ba't nanita, sabya na karetang at syuda bandang wanan, deng tupa, malahos kayo, kimbali ng igpako. Kasi mawo ko, pepainuman niyo ko. Danupan ko, pepakanan niyo ko. Lubas ko, pepay malanan niyo ko. At sabihan dareta ng tao na minarap kayo makanyan, Ginoo, kapilan da kayikit mahaw. Kapilan da kayikit danupan. Na sinabi na nga pong Ginoo, kapilan man depatan nyo ini, karimpe ka malating dili, kakuyo depatan. So, ang anak ng Diyos, He did not only identified with our humanity, He also identified with the poor. Yapin mula lata na talaga, patsay tayakit nga pong Ginoo. Huling ka rin pakakalulong at siyo, kay katamo at siyo nga pong Ginoo. Makanya ng pepakit ang kayang lugod. May kisanmetong yakin pangatao tamo. At pasalamat tamo king indong Birhen. King indong Birhen, pepakit na ni nga pong Ginoo, numakanano ng susundo, iti pamipasyag na ni kayang lugod. Kapilan man nating tao na makasadya, magtiwala at manalig kay nga pong Ginoo, palto na isarili na kay katamo. O yan ang halimbawa na ng Birhen Maria. Anyang miras kayo yung balita, antimindindamtamo king Ebanghelyo, na yung nga pong Ginoo pinili para bang kanita mga anak ya, nalubusan na yung dyan. Makananyang mga nakalay pa mga asawa, palapon minabi o se. Nalubusan na yung dyan. At kitang naking anghel makanano, sinabi na yung nga pong Ginoo, yung bala. Iba na Espiritu, lilunga na ka. Baluta mo, masika na niya yung nga pong Ginoo. Hali? Panitandarandaman, with God, nothing is impossible. O yung sinabi na yung anghel. Masika na niya yung apong Ginoo. Pero yung apong Ginoo, may inaya mo naman. Nanong kay nananing apong Ginoo, panaya na kang makibat, nakapamilitan. Ing eustong sikanan, yapin itang potang burimuing kay kang ating malyari, ing gawan mo,
kapwersan. Whether you like it or else, nga mo. Kaya nga pong Ginoo, ali. Pepasyag na kayang plano, pakit na kayang lugod, at ika Maria, nga na, ikayang may bait, kintala pangabos, pero manaya ko, kayang pakibat mo, era kapwersan. Masika na niya yung apong Ginoo, pero, ingkay na na, era kapwersan. Manaya ya, king tango mo. Uy, ni po yung masanting alalakwa na kay katamo ng itong Birhen. Pasalamat tamo po, ing Birhen Maria, tinanguyang mitmong kalayan. May Bisaya. Kaya may pilit. Yung bagay, diyan ka rin tala asawa po, patsay may pilit siya. Pasalamat na ka, nung miras lang adwan Domingo. Patsay may pilit siya, masalpak yan. Maslam niya. Manatili. Ing lugod. Oy ning kakatamong Diyos. Oy ning pepakilala ng Jesus. Ing Diyos tamo, mamwersa. Ing Diyos tamo, panaya na kang makibat. At siya tamo king panaunan ng Kwaresma. Inumpisan taning liban ng 3 Domingo na ng Kwaresma. Nang kayo balo tala rin gagawan tamo pa check Kwaresma. Nanong gagawan tamo kasi pa check Kwaresma? Ano pong gagawan tamo? Fasting? So ito pong fasting ay fast eating ito. So balo tamo, magayuno. Mag-abstinensya, especially meat. Manalangin. Atin tamong Stations of the Cross. Mag-Stations of the Cross kayo po? Mamusan niyang krusya mo? So, Stations of the Cross. Miyayaliwa po yan. Nang kay balutang gawan nini, ingkutang obat gagawan tamo yan. Bakit kaya? Naning sangkan. Naning parasan tamot gagawan tamo ini. Obat po tang Kwaresma mangumpisal tamo. Obat po tang Kwaresma, yung gagawan tamo, yapin itang, kaya kanita ta sasawap ka rin aliwale, ng Kwaresma. Pero bakit? Yung pong Kwaresma, panahune ng grasya. Yan yung kaya kakanta tayo pa yan. At yung Kwaresma, tinyan dirinan pansin, adwa. Muna, metong yung pamagsadya karing mabibinyag. Hausan tamong catechumens. Itamo yata na makaya nga kakitini. Huling malatila pa mo renging anak, mabinyag na lang. Kanitang minuna, mga ragula reng mabibinyag. Nyapin, isadyada la pureta. At kilub na nin panahon ng Kwaresma, oren, hausan do lagyo, at ilang scrutinis, kukut nandala, sadyadala. At po tang mirasitang Easter Vigil, oren po, dala-dala kay altar, binyagan la, kumpilan la, at tanggap lang Eucharistia, communion. That is the first. Second, o tating Kwaresma. Para bang kanita, misadya na rin bininyagan para kin pamagmasusi king Easter. Makananutang misadya, kalupa na ni kapamilatan ng penitensya at pamagpayo. Makanya niya po, pamagpenitensya, pamanisi, ban magbayo, ban sunlagya, ing apong Ginoo, kimpietamo. Bang kanita karas na ng Easter, matula at masaya tamong magmasusi, uling linto, yung panibayong biye, kay katamo. Nang kayo po yung makalungkot, dakal ka rin Katoliko, ang galang Biyernes Santo. No karakal, susurula Biyernes Santo, nakabal Watang Easter, angkit. Kasi nang kaya tayong tindiyan. So yung Kwaresma, panahon niya ban itamong bininyagan, balikdan tamo, ingay katantengwanan. Nano yung tengwanan tamo kong binyag? Pengako tamo, sakwil tayo yung demonyo.
Nga tayo kapilan sa sakwilin demonyo, nung mateta na po ta, ang gapota sa sakwil tayong demonyo. Ang gapota sa sakwil tayong kasalanan. Yaking panawunan ng kweres, mabalik dan tamo, yung kikatanteng wanan, makanano tam patutuan, yung pamisakwil tam, king kasalanan at marok. Kadwa, kanyang may binyag tamo, may ngakutang salpantaya, king higpa, king anak at Espiritu Santo, at king mabilog ka Santa Iglesia, makanano tam patutuanan ita. Panawunan ng Kwaresma, balikan tala rin. At masanting la rin ang gagawan tamong spiritual exercises and activities nung susopad na katamo. Bangkanita, patutuanan tamo, itang kekatantango. At ganiting kaurasan na kapiyasan tamo, baliktan tayo ang Birhen Maria. Uling ang tinanguya king anghel, mayari ang gakarin. Uling ang gana king krus, Maria, itang kayang katapatan king tanguna, menatili. Ekpabalo nang dindam yun ang istorya ngayon tungkol ka nga pong ambu at inyang ikita drawing king Calvary, Calvario. At suya ka rin ni Jesus, kay ba't makapakuya? Kay ba't ating babaeng makakera? Kitnane itang drawing. Ninoy ni nga na, yung Birhen Maria po nga na. Bawa makakera yung nga na, may bungsulya po nga. Wala mo yung makanya nyung tuturo na, yung banal Eucharis, yung banal na kasulatan. King Cruz, may natili ang makatalakad kay Maria. May natili ang tapat, king kayang tangu, king apong gina. Kumatangsi ka nan, king Birhen Maria. Bisaw-bisaw tamo bang kanita patutuan tamo, ing kayang pepakit, na metong yain dapat tang panaligan, yapin, king apong gina. During this Jubilee of Hope, Jubilee of Hope, tuturo na kay katamo ni nga pong Ginoo, metong yamo, yung panibatanan ng kay katang pag-asa at kapanayan ng Diyos. At masanting siguro, lawantaya naman ng daratang eleksyon, king diwa na niting Jubilee, ang po'y turunan ng Birhen. Lawantala rin tatagal, lawantala rin kay katang boboto, nino kayang panaligan da. Manalig la kaya king hapong Ginoo? Nung manalig la king hapong Ginoo, ilang kay katang iboto. Pero nung manalig la karetang animalis, bali lo po ng animalis? Hale? May balo yung agila? Balo may agila? Balo na yung agila. Pero, nung manalig ka king pera, balo nung iboto tayo. Ulisok da na katamo, king pera. Naman niya tasaw, king Birhen Maria. Maging Kristiyano at Katoliko tasana, potan lungub tamo, king pamagboto. Tayo kakalingwan ng kikatanteng wanan. Huling malyaring Gino, Pasko Pangini. Malyari ita. Gino eleksyon, natin daratang mamiyaya ka no. Atin yung vote nga na, Pasko Pangini mo. Malyari ita. Umpisa tamong maging mabunga, kalupanan ng Birhen Maria. Kailangan tantalakaran, itang kikatamong tangu, king apong Gino. Bangkanita kapamilatan tamo, mamunga, king kayapanan ng apong Gino. King kikatang familia, king kikatang komunidad, king kikatang bansa. Maria tinanguya, angga king kamatayan ng anak na, metong yung penaligana, king apong Gino. O ini sana yung maging bunga na, niting kikatamong pamaglakbe, kilob na niting panahuna ng Kwaresma. Bangkanita yung tunay tulad saya, yung pagmasusyenta mo, panyatang na ng Easter. Amen. Talakad tamo po. Itamo kang po, sasalpan tayo ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang King Banwa at Yato,
at kang sa Kristo anak ng bugtong aginutamo, pengaglik yung upaya ning banal na Espiritu, bibay kang nuan na Mariang Virgen, linasalam ng upayang Poncio Pilato, mipakoy king krus, mete at mikut-kut, tinipaya karing mete, king katungal doon sinubliang nebe, pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos si pamayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiye ang pong mengamate. Sasalpantaya ko king banal na Espiritu, king banal na kapulungan katolika, king pami sa makding banal, king pangapatawad rin kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alananga. Amen. King anak ni na Virgen Maria, Jesu Kristo, tinggap tamo yung masayang kapabalwan, ning makakabos ng plano ng Diyos para kay katam. Manalangin tamo para king pangatubad na king kapulungan, king yato, at karing puso da rin tao. Ipakibat tamo, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Baning Diyos, mantabeya king Papa, king kekatamong Arsobispo, Kura Paroko, at karing diakono king karelang kasuywan, manalangin tamo king Ginoo. Baning Diyos, mantabeya karing sablang Kristiyano, king karelang pamipatutu king mayap a balita, manalangin tamo king Ginoo. Baning Diyos, mantabeya karing pamuntok ding bansa, king karelang desisyon at dapat, manalangin tamo king Ginoo. Baning Diyos, mantabeya kay katamong sasambangeni, keti king kay katamong pangatalatuki at mituburan, manalangin tamo king Ginoo. Baning Diyos, mantabeya karing sablang meyang unabye, king karelang biye kagum ng Kristo, manggaman king alananga, manalangin tamo king Ginoo. Ginoong Diyos, pagmasusyan mi ng upaya na nagkakang grasya, King Nuana Virgen Maria, at kay kaming kayang anak. Palalaman mo sana yung kay kaming lugod keka, at para ka rin aliwa, kapang pagtulapan ming gawan, lalong ganap, king kay kang kaburian. Ito may kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Kabang darawon tayo ing sarilita mo, king kapamilataning tinape at alak, ikanta tayong dalit king pamagsadya karing ayin.
Matad manalangin kayo, kaniting kayo kakundawin, matangga para panin Diyos, ipamabaypayang totoo. Tanggapane, sana ning ginuiting daon karing gamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal akapulungan. O Diyos, ipamabaypayang totoo, malugod mo sanang tanggapan iting yayayin ng kayang banal akapulungan. Matula na lang pagmasusyan ring banal na misteryo, ami pagmulan, king pamikatawan ng tao, nimbugto mong anak. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Gino, mandabi keke. At keka antimorin, Yat na yularen po suya. makayat nano king Gino, Pasalamatan tayong Gino at Diyos tamo. iti karapat dapat ampon matulit. Tunay karapat dapat at matulit, sukat at makakapos. Impasalamatan da ka, king sablang pinandit, at numan ka rin. O Gino, manalig pa, mayupayan tutu at ananganggang Diyos, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ing balita tungkol king pamikatawan ng tao, busal mi at para kay kami, matulan ng tinggap ning wala virhen, kambening matibe kasalpantayanan, niyang belita na kaya ning anghel at tinubod mong iba't banwa, at malugod ning dela, king kalinis-linisan na sepupunana, niyang lilungane ning upaya ning banal espiritu, banmerinan pangatupad, itampay nga ako mo, karing Pilipinang Israel, at mipakilala, itang malambad na ng panayan matupad, ding sablang tao. King kapamilatana namang Kristo, di sablang anghela daralit alang likat king harapan mo, sa sambanda ingke kang kamalan. Pagparalong pumike ka, imbusan mong belawok kikarela ing siwalami, ngining king mikakametong mong tula, ngamingan kakanta. Ikapin ng banalo kino, at imeto lelangan madampanak ang papurian, uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginumi, at yung upaya ng banal espiritu, pagkalaman mo, biye ing sabla, layo ng pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king kapulungan mo, bangketa manibat king kayaslag na ningaldo, ang gana king kayalpugna, indali sa daon miyang pangyaking lakyo mo. Uli na nito, Ginoo, pagparalompumi, palukob mo lahat pabanal kay kang Espiritu, dating ayin at daralamit darawon kay ka. Ban magawa lang katawan, ampong daya, ng kay kang anak, Yesu Kristong Ginumi, ang minutos kay kami kay pagmisosyan mila, dating mysterious. At tatandanan mi pa, kanitang benging may pagtaksila niya, kinwani yung tinabi, at pasalamatan akat pinuri, piraso na yung tinabi, at binyan na iti kanin kayong disipulo at ngala. Kung niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling iting kanakong katawan, amitawan para kay kayo.
Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay batin ng apunan, kinwane ng kalis. Pepasalamatan akat pinuri. At binyan na iti ka rin kayong disipulo at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minumukayukan iti. Uling iti ang kalis ng kanakundaya. Indaya ng bayo at alanganggang tipan. Ami bububara kayo at para ka rin sablang tao. Bangketa, may patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo iti, himpamikaga na kayo kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na nagkasalpantayanan. Yang ining kaganakan mo, Ginoo, makaligtas ng pamaylas at kamatayan ng anak mo, maligayang pangasabli ng bebe, at pamaytas na banwa, at lahat makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, darawin mo kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye at banal na sakripisyo. Baligdan mo yung pagamuha mo, ing ayon ng kay banal na kapulungan, at kilalanan mo yung may daon king biyena, hapulin ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut keka. Pagkala mo sana, king kami ngan may pasiknangan, king katawan na daya na ng anak mo, mikapmon kami king banal ng Espiritu, at paging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesang maging metong mga langanggang dawon keka, at papadirya na kaming mirakayanan king pimamanan din kekang banal. Muna kang beningwa na Maria, kapilan manviren na induning Diyos, kambiyan ng San Jose ng esposo na, kambiyan mong apostol at maligayang martir, kambiyan ng San Vicente Ferrer at ding sablang banal, pauli ning pamamila tanda, manalig kaming merinan kasaupan na lang patan at kingarapan mo. Pagamwa mo mi o Ginoo, iti sana nga ning pangasot mi keka, pasulungan ning kapayapan at kaligtasan ding sabla, king mabilugayato. Pasiknangan me sa aking kasalpantayanan at dugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyan maglakbeke tiking yato. Kambiyanin kaya kang alipan, i Francisco Papa mi, i Florentino ing obispo mi, ding sablang obispo pari at ning mabilga kapulungan nagawa mong sariling keka. Mapamakadulong igpa, pakiramdaman mo ing panalangin ting pamilyang pinulong mong marap keka. Dunusan mo mga tipunan ding sabla mong anak nula paman makasawot, ding kapatad ming mayang na biye, at ding sablang kaya kami matulat memon na ke tiking yatu, malugod mo sang tanggapan king kaya kang kayarian, anong nuke manayang magkamit lubos king ligayang mga langanga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalub mo king yatu, ing sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambe ng pongkaya,
O Diyos, pang-lubos mayupaya, kagam ni Banal na Espiritu, pupurihan dakat parangalan, manggamang kingalangangga. Gimit mong lugod at kapasalamatan, bawas tamong ngayon kay kakatang kaluguran na ipa, at nga tamongan madalangin. Ikabos mo kami king sablang Maroko, Gino. Malugod mong pagkalubing kapayapan ng king panawot mi. Baan king kasopan ng kay pakalulo. Parati kami mikiligtas king pamanalipanan ng kasalanan. At mikabos kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kapang mananaya kami ng maligayang kapanaligan, king panyatang ni Yesu Kristong kay kaming talapang apos. O Diyos sa igpami, ang ginamay sa Kristo, sinabi na ka rin kay Apostol, ang kapayapan lalakwan ko keke, ang kapayapan ko, babiye ko keke. E mo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, nalalawan mo yung kasalpantayanan ng kay kambanal na kapulungan, at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman, kingalangang ka. Amen. Ang kapayapan ng Ginoo, para di sanang manatili kay kayungan. At kaya ka antimurin. Madulata po ngayon ng ipakit, may kakametong tamo king kapayapan ng Kristo. Payapan po.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng yato. Nuwan na rin mayaws king apunanan ng kordero.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Diyos sa igpami, itanang mo lang malalam keng kaisipan mi ring misteryo ding tunay kasalpadayanan. Kikilalanan mi, king kang anak, apeng aglining wana virhen, Diyos yang totoo at tao yan namang totoo. King kapamilataning upayang pepakilala na, yang sinubli ang baby, Pangiturin mi naman sana magkamit king tulang alang kapupusan. Itiyaw doon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dukduk tapa po. Maya pa bengi po kaya kayungan. Happy Fiesta. Happy Fiesta. Among kaniti pong fiesta, pasalamatan dako po. Uling penimunan niya po yung kaya kaming kapiestan. Palakpakan tayo po yung kaya katamong Arsobispo Florentino Davarias. Dakadakal pong salamat. Makanyan mo rin, tinagon niya mo rin po kaniting kapiestan. Bang kanita, ipakilala mila po kaya kayo rin kaya kaming BEC group po. Reni po makakule Violet, kakitso po, ila po rin kaya kaming BEC cells po. Ila po rin sesen na po ning parokya, and at this point in time, we already have 480 cells group. Uling ka rin kada baryo po, ating kaya pong 60 group cells po, kareng kada baryo. At rin po maseseda po, kapamilatanda po rin kaya kaming shepherds. Atin kaya pong inaus a shepherd, bang kanita kay ba't daw pong pintalan reti, atin pong manyese kareda. Na naman po yung okasyon, po tutok ng magpiesa man po, magmalialdo, magsimbambengi, patuloy po yung karedang pamagobra. Ren pong kaya kaming magpastol, ila po rin akit siya pong makakule brown naman po. Rengatin pong logo king karedang libutad, anong nuka rin atin niyang libruan pong hostya po. Ila po rin kaya kami pong shepherds. At kay Bat, we have also our core group na rin karedang Marlan, kudela pong maputi. Ila po rin kaya biyak pong mani muna at manyese king parokya. Maragulya pong saop kaya kami ng BEC. Uling marakal po anong nuka rin karedang karanasan. It enriches ike pong pare-pareho. Ako po bilang pari, it enriches me. At ila po bilang talasal pantaya, it enriches in relationship po king balang metong at metong. Palakpakan tada po rin ni kaya katamang BEC Salvo. Kay ba't na po ning kaya katamong misa, mangantana pa po, uling badok marantamong dinatang. Kay ba't na po ning kaya katamong pamamangan, kaya tatapa po magprosesyon. Okay po, uling po, takabang magprosesyon tamo, may mate kayo, nyapin na mangantana pa po, bayo ta po magprosesyon. Okay po, yung kaya katamong pamangan, it is potluck. Klaro ta po, kaya tatin niya pong lugar para po ka rin kaya katamong sisimba, at atin pong lugar para ka rin kaya katang BEC groups. Balok po may inform nila po rin kaya katang BEC groups, nung nuka rin ko pumamunta, at rin kaya katamong king parokya at siya po kening side, in kaya kayo pong potluck po. Ne po, dakal-dakal pong salamat king pamuntayangan po, kaniting kaya katamong kapiestan, panwana nakatapos sana ning mayupayang Diyos. Kaya kayungan po, may gobra, sablang megmasabal po kaniting kapiestan, dakal-dakal pong salamat. So, dakala salamat amang. At bayo na kayo po bendisyonan. Buri kaya naman dinan tamong maya pa oras at kapasalamatan ni Amok. Malutamo, king daratang amayo, den po kaya katamong kura paroko, muntala ka rin aliwang lugar. At yamong, metong yan naman ka rin mako. Muntala ka rin aliwa tamong parokya. So, pasalamatan da kamong, king kang pamanese, pamanantabi, karening kapatid tamo, lalong-lalo na king kasalpantayanan. At masaya kung may karamdam, kaya kayong gagawan, then kaya kayong BEC groups. Masanting lapuren, BEC, uling, kapamilatanan niti, miraras king parokya, naning kaya kayong kapagnasan.
Ne po. Nga po tang mag-meeting kayo, nanay kapag nasa nyo, mo kitang kay kayong barangay, nanay kapag nasa nyo, kim parokya. Nga po tang mag-meeting, darlara yan kim parokya. Kay ba, nano naman yung plano na ng parokya, miraras kay kayo, ang po karen BEC. Pota pong alatang information na makanyan ng malilyari. Kanitaya po lungob in chismis. Wow. Andiyan kayong pamilya, potang sikretungan, alang informasyon. Ne? Ela marireport nung naning malilyari sa king parokya, lungob la kanita deng chismis. Bang kanita maputo dita, information continues. Ne? Ating kayong paninap kayong parokya, para sure kayong parokya. Ating parokya, ating yan naman plano, ating gagawan activities para kayong parokya, miras yan. Karing kay katamba, barangay chapels, ang po karing kay katamo BEC. Napukasanting kanita. Nyaya mo sasabihan ng kaluluko dugo, no? Kayong BEC, may sabi-sabi kayo, naning kapag nasan, miras po yan kayong parokya. O ini po imburi ng malyari ng kay kata Santo Papa. Nyaking mabilo kayato, ding talasal pantaya, makukonsulta na po. Nya pinatintamong synodality. Kaya kubalo na mag-synodal sessions kayo kaya niya mo. Neng kaya po tang synodality, kaya tapo punta. Munta tamo po. Bangkanita, apayabot tamo naman, ingkay katamong maya, akapagnasan para kayong parokya. Itamongan po, responsibilidad tayo, ing balayanan ng Diyos. Aliwa mo po yung pari. Nung yung pari mo po, mataya pong God. Mataya ang God. So, among maya pa oras, at then yung kakatam BEC, core groups, then yung group sa Reni, yung kanakong mandate, karing kakatang kura paroko, elam ilalako. So, datang yung pare, malatili kayo. Ikayo, yung kaya duwangan na. So, pangadita na po, nasanay kayong gagawa na ini, mamungang kayapan at biyang alanganga, lalong-lalo na kay kakatang parokya. Si Bayo po, palakpakan tayong balang meta. Para kay kayo. Yung kinumantabi kay kayo, At keka antimurin. ito ko'y lapore ang buntukyo at manigaputamo kayong bendisyonan ng Diyos. Yung pakibatyo, Amen. Ing Diyos ang malugod at may bisang mangabos king ketawan, king kapamilataning anak kabait ning Nuana Virgen Maria, papangayin tulira na kayo naman sana king labis-labis ng bendisyon. Amen. Kamtan nyo sana king sablang pinandit at numan ka rin, ing kayampunana ning Nuana Virgen, ngayon king kapamilatana, pengen tulira niya tinggaping mismong panibatanan ng biye. Amen. Ikayong sablang mitipon keti, ganiting kayaldawan, bayong pagmasusyan, ing kayang kapiestan. Kami ring mayubo yung debosyon. Mantabi sana kay kayong tula at kapayapan, apapangayin tulit kay kayo, kingablas ka rin banwa. Amen. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayan tuto. Hingig pa, ampoy nganak, ampoy banal na Espiritu. Amen. Umita na ngayon iking kapayapan at happy fiesta po. Salamat, King Diyos.
Rempong BEC po kano munta tapo kening harap, magpa-picture tapo kano kaya beyapong dong. Reng BEC groups po, munta ko po kening harap, pa-picture tapo kaya pepo yapong dong. Calling all BEC members, munta ko po kening harap, mag-request ya po yapong dong, pa-picture tapo kano. BEC groups,